Evo nas opet. Idem mine. Još trebam. Čekaj, koliko sam rekao da košta ovaj... Pozabao sam. Mislim da je bota. Bum. Daj, od jednog wave ih se 5 milijuna spavna. Užasno. Još s tim spaukima i posturima. Kaj? Uopće ti helte nerem vidjet s ovim texture packom. Ovdje sam bio i ću me tu vidi umreno jako. Ne, zbog sam ne. Dobro te stvari ne gubiš. A gubiš levela. A. Kaj me Košta- tičete? Kaj si rekao meter, koji je to dungeon 4? 4. 8 strani. 500 košta. Dobro. To bi ja kupio. I... To bi brzo u biti kupio. Kaj? A... Opet Make sure you have strong armor and a strong weapon. Dobili smo 50 emeralda, 25 levela i skeleton glavu. Zato jer smo pobedili dungeon 3. Pa pobedili smo ga 10 puta. Da tik sad piše da smo ga pobedili. Ali već sam prije dobio kotu. Znam. Izavela. Od onoga insane, kaj level 5, to je... Stvarno to je teško. Daj, idem ja u neki drugi. Ovaj... Krenemo tu skupa. Na drugom ovdje imam. Nemamo kao budemo ovaj za 50. Level 2. Temple. Ok, koji izgleda. Spavnao mi 2 puta. 5 put spavne da pređeš sve waveove. Ma ja i sebu krepalo, javno krepavku. Na, krepavamo 2 već. Zakaj spavnaju tu kokoš divlju i onda plinjo na kokoš koje? Ne znam. Ljudi. Prević zombija čovječe. Nisam mogli tek jednog enchanta. Armor, mač. A ja tu skoro krepam. Na tom jadnom. Pa, da. A skeleton smeta tam gore, ne reš do njega. Ja sad tu dojdem gore kao da ga... Na, opadnem i krepam skoro. Sporo se healti puno. Može pa ne umrao kako. Kad si del na normal. Znam. Umrite. 2 healta imam. Ne te ne ubili. Ovo je dobro mjesto. Ne, neko ne pogurno. Dobro ne. Evo ga, sad opet je tu gore. Kaj hoće? Tam, vidiš. Malo nekak pred... Zako lava ovo meso trovo. Kaj ne? Koje mjesto? Ovo od zombija. Ugo, imam jedan health. Nisam iskušen. Na ovom texture packu si health ne vidim. Dobio sam luk. Breaking 1, power 1. Divine armor. Kaj će ti to? Unbreaking 100. 100 levela. No znam. Ja bi šparao. Treba da mi za... svašta. Ne, nisam da ga prodao. Idem si kupiti... Kaj si idem kupiti? Meso. I jednu jabuku. Gle, unlokam sad. Imam 500. U Netheru se zalagalo. Još bolje. Nekak sam brži s Divine armorom. Znam da je ti speed. Ali ti... Ako imaš sekiru, te uspori. Ja pa to... Svi kak jajce izgleda kaj spavna vuka. Vidio sam. Torta, ja sam mislio da je to torta. Neki krogeć. Smešna zgleda. Pauke carsko gledaju. Ostalo je dobro. Kupi Nether. Idem prvo... Tražim... S. Prvo sam za 360 okrenuo. Ojoj.
Ne nam skočit koliko ih je. O. Ti bok sam da mi ne para da ne nestane. Ten, ten, teren, ten. Kupujemo. Kupujemo. Nether. Kupio sam. Evo. Izlokali smo Nether. Je. Idemo ga prejti. Idemo sam vidjet kak je. I kak zakon izgleda ovaj kamen. Nether. A, kaj pa me? Kaj? Dobra, odi. Carsko. Spavnaj. Mislim, Isus koliko ih. Ne napusti. Okej, moraš. Kaj? Ubi se. Kak si glasan? Ti budi tam gore, ja tu dole. Može. Ej, na tebe ide. Okej, ne dolaze ovi. Kak se već zove? Ne do blezovi jer ih ne bi mogli... Ne blizovi. Skeleton Viter ili- skeleton. Ne, to bi bio jako. Koji neće me napadat. Pa trebaš ih udrit. Malo health je. Nisam... Ne vidim si health uopće tu. Na mene idu. Vidim. Ja sam si jabuku pojel. Prevrć ih stalno. Vidim. Jedan put sam sam kliknuo dok. Preveć ih je, znaš kako me biju 100 na vuru, nerem se mita. Kak se glasaju, kak se čuje. Oba. Došel je Viter skeleton. Skeleton. A je da, on je tamo sam je poznat. To ako spavnaš skeletona u Netheru, onda nekad dojde ovo. Preveć ovdje. Si kupila ovu motiku, kaj već častan? Motiku. Tako izgleda. Nisam. Šta? Sad to. Kupi se ovo damage. A poslije si kupi ja. Spavna još. Budem. Nem hrane. Preveć ih je. Sekira bu mi pukla. Ne mi da. Ja umro čovječe. 3 healtha. Koliko skeletona se stvorilo. Ok, Sad svi na mene idu. to je bil teški Nether. U sljedećoj epizodi vam si kupio Divine Armor. To je prejako. Da mi ništa ne bi mogli. Pa nadam se da smo zašparali koliko hiljadu za ovaj Ender Chest. Pa bomo vidjeli da bomo dobili onda neke efekte. Ajde, dok.